moro ka chuli duchu rom panar duchu ma pat to kama gen gitiye ter ne ter kar ma lach ma an fudong pa lok dok ya chuli tina tamna ka te gam kong don honorable Gilbert Lanya mati kere ki complain mate ada yo maga mente te ka yubane kombeti karuma bridge and yo karuma enani bridge ma uye to chi ko bedi ki chao tichiye don complain ma honorable Gilbert Lanya ti kere mate mana yang anani complain ni baseless dok la mi ngini wan en do you want to politician donc in the politician pe donc mi ne Jimmy duju I politicking pe ya chawa duju lo kom gurini en ananel ni kitika yobo gurini pe be padan mi northern Uganda duju pen gurini kom bedi don cracks no unu ne kito tie kere marach madung pe be pi wot padano kenyo piano romo to kidan cha mo ke ken makwo padano renye madung kijimbe madung renye kenyo chirunga gin magamento neno ke cha tichiye machal wan jo meno northern Uganda mier wan ne wa fo ngo magitika timne pen ki kel wa cha kel politics madung ata donc le toi man lupe ki lok mano Gilbert Lanya ti mer ka lok ne cha duju bot wan lukin gang man lok mano mier Lanya chero lok ki floor parliament ana neno ni konye pere pien douane mako be no Lanya ti ka marqué douane ti ka ke le complaints ma douane da pichiling makiti ka chulo ne ki pak jome uwa gi ka jogo chen mako men ma Lanya Gilbert machar member of parliament enoni pebere raising you pebere okelo lok any floor of parliament ni pingo kitika chulo chiling mako man kom be the floor of parliament kun urungeyo atini yoni eni gamen tika yubu yu ayuba kidano wek dano work iyo mabe Lanya machala member of parliament mi actually no mi ne Lanya Gilbert you ting lock ute parliament kun chero wachi parliament ene ni dokpen ene di do mi ulo wachi parliament ni dano premier ki chul chene mo ke ken ipak mangi go Lanya machala MP no chero wachi lo ni parliament would even consider that one piani tit per MP do ngo Lanya chero wachi lo parliament ni ma chane la MP me northern Uganda nen kita ko be dongi te yubu yubi ga romani don mi ra dan wo ki pak pe ko chol shilling won uru wonyo Lanya waji lo ko me Lanya po waji lo ke ni ti don wan lo kin gang unu tamani waron cher wa lo ye ngo ma pat ku Lanya me biru cha duj mako do wane TikTok lok miu ka te lo ko flow parme ene ne lok ma be ka Lanya ma cher me parme ni atini who came to existence by act of parliament and the very act authorizes OWA to collect back fee. Chola madam dama in very parliament then to me di ko de ko ngwen in pay ngai enoni pingo in pay do location parliament we are parliament o cancelling within that short time madam tika work parliament enoni chen madam chuli parliament ni e pack ni we are pay chul I do loki Ananero, the speakers of parliament always act immediately. That premier time the speaker of parliament be acting, but you know like pay kill look a floor of parliament. You know you take a look at TikTok, cha do you? When I work no hour, you like me cha do you? In the year do you check a team Guinea? Can you put the Rama team Guinea? She don't mirror. I should do team in one down one kin gang you don't town mirror or check that what you look at parliament. You know you look me look down no to a dang ki look at floor parliament la join we no arka man go be the shani itin awaka querying ni me mbara gi kuja pak mo matitung mbara ka sesgi pe gi churu o fi cherry what look at we speakers go open kong ministry ma what under gian manangi that is ministry of agriculture something like Ministry of Tourism, Agriculture and Tourism. We are coming down keep paying why other places are paying. Chen and enemy me pack and yet tunga says again pay tika chul why you look any floor parliament. Actually do near me want to try the parliament and no back.
wan ko ni wani me dog wa dung kuna in we complain ma ta ma mier in pe ke lok enoni ko le be we a churu nge gi no ma ke ken donc ka ana nena meni ngom na ndika timne la ndika lok lo eni du lo ma miyo ke na la no ron correcting lok ni enoni du ki parliament po bi ka ke lok tiktok bo dan mi no donc an mer ngo ki ma ne ke ba conclusion na kira ne ke ni a churi na chir ngom ma mier wu nge ni o la nya gil ba pe nge teach MP mama pingi ti mier lengi dik jar wanu kin gange eto man cha du ti ge ka loko nonsense kan ma pingi ni ti ma kan mi ario mir ni eni kete ma da bodano wek dano ko nye ki tich wek dano nge ni mer en idung en dan ma tek ma da ko ne petwer tim gin mo kan ba ko be dana mier ko nyu la nya ki tich ni kun da yero la nya i parliament no il ko nyingo in la parliamentarian ko nyingo mi adeke dan ma chalo la ni penga tiche en no wer dan tiki peko ma pole da ya churni mi yu ma chal on la ba la ngi pe ngi yu look flow of parliament bere ke lo bo dan kin ga ye peti ni mo ma ne la nya wa look ma is of the matter of importance to twale ki tung bar churi ku yane wala lo gen ma wun ya ne no MP ma ya churi gen ma ya MP ma churi lo ma tek ma no ke ne ni lo ma tek ma gwa ma ko ma churi ke da ko bo ja ga ko no tingar mom lo ko ma tek ma pe ma ja ga ti ye ni MP ma lo ni pe re churi wun nu ya no ka en parliament en wun du chike en ki ker parliament duju en chike mo ker parliament wun ka dok ke en chike parliament cher complain ki speaker ni chike ma ker ko mani guru kom joana ko man do ke tem ni speakers always will find ways of doing ka lengi tik cher pim le or parliament so ko ka ki ngo wala we ngwan we actually la ngwan actually ne la ne ba be 2026 na do la pe par ma chalo an ke na ke honorable Gilbert la in keretin fu Roma chere lo ki parliament of a floor parliament ma bene ki Roma considering donc pe in ke ken lo MPs ma ya chuli sabrijon duju no MPs magiti in northern Uganda duju magi woki ka Roma ni enone uti ki twer ma chere ka ki lo ki floor of parliament pe dano no kidding ma dir ko meno kwere ka bien me complain bo dan ma miro dok lo ke parliament we ke nen yo kid me wa chene ni kita chale diversion gi do ke pak chun mo ke kan be pen be dok dina te tam eno ka churi parliament ana be mi winu kiri nya pelele nya do anya ma ke engineer kiri ya ga ror mi ci gum